Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kali ini ada Jarjit, Susanti, Upin dan Mael akan meminum jus boba ajaib teman-teman. Kira-kira mereka berubah menjadi apa ya? Yuk kita bantu yuk teman-teman. Wow, Mael berubah menjadi dinosaurus teman-teman. Kita lanjut yuk teman-teman. Wow, si Jarjit berubah menjadi Venom, teman-teman. Keren sekali, teman-teman. Kita lanjut yuk, teman-teman. Kita lihat Susanti yuk. Wow, Susanti berubah menjadi Hulk, teman-teman. Terakhir si Ipin yuk. Wow, Upin berubah menjadi Ultraman, teman-teman. Terima kasih, teman-teman, sudah membantu mereka. Jangan lupa subscribe, teman-teman. Terima kasih.